Don't go back, stay here. Don't go back, stay here. Bez faula! Korak bliže, korak bliže! Ajde, gosto! Ajmo, plavi, ritam! Ne! Ja, drži sad! Come on, catch him! Don't go back. Catch him! Pričaj, Ćoske, pričamo! Čuvaj beke da se Luka! Lopta! Korekcija! Preventiva! Beki! Hasa rekao! Bravo! Ček! Ena Brunjević, 37, Hari Kadrić. Ćoske, pričamo dalje! Pričamo, idemo Rita, brzo! Bravo Marina, čaju dalje! Dajmo! Drži zonu! Grej! Zađi! Druga! Sigura pas! Bravo!
Rešen Kalani! Rešen! Raspored! Širina! Širina preko! Kroz! Ajmo še! Libaj! Strpljivo, Kadra! Strpljivo! Utra, Tile! Ejmo, Zrske! Arviću! Darius, gledaj preko ramena, Darius! Darius, gledaj preko ramena, crno! Ajmo tam! Vrko, dupliraj! Ajde preko! Samo skupi! Kontrola, mirno, sve opet mirno! Mora pritisak, mora pobedimo! Kalani, you must move horizontal and cut that big pass. Big, sit down, Big! Sit down there, okay? Right, kid, let's move! Go up a little bit, go up a little bit! Unutra! Sile unutra! Ose, Raymond! Drži! Move! Ajmo, brži taj pas da ide! Stay inside! Radi! Sve super, Čole, nema veze, samo gledaj! Bravo! Polje! Može! Ej! Unutra, Tile! Goste, Raymond! Šest pas! Raspored! Mirno, Tile! Siguran pas, Tile! Da uzmi Kadra, tako, uzmi poziciju, Kadra! Dođi! Bravo, Kala! Kadra! Kad tu već dođemo blizu, ono pa napadaš protiv. Ne previše na stranu.
Ima lopta! Idemo na golmana do kraja! Drži! Ibaj! Unutra brko, tako je, tu si le. Čoske, Zobi, tu ima dva, Čoske, gledaj! Franco! Come here, please! Open space! Darius, watch your back! A kaže ti! Go! Go! Sigurno pas, mirno! Čoske, izađite Čoske, tako, izađite pola. Ajde, Kadra, spusti. Pliče, pliče! Ej, plitko, pliče nam treba da budemo kompaktni! Kadra, spoji se sa grupom, pa onda. Ej, go help him, go help him! Rumeni karton Guzić.
Treća igrališta 28. Kalani Almeida. Unutra preko, spusti preko, tako i Ivo. 14 je tvoj, tako preko. Lako gledaš ovo. Sad polako pomeri. Darius, take the play. Darius. Evo preko. Sad. Bliže, ne daj dubinu. Ajde! Ajmo ubrzamo taj pas! Kutka, no problem, bravo! Skupi! Sad upreli dubinu! Pusti Marinac! Samo ga gledaj Marinac! Tako Marinac, bravo! Dobra igra je. Naša! Kako on je dira? Ako mu daš, Marinic, skočka! Momo! Bravo! Zađi! Sredi čuske! Siguran pas! Unutra Tile! Druga! Raymond, closer, Raymond! Tile unutra! Closer, Raymond! Bravo, Tile! Neka Tile, neka! Bravo, Tile, to je to, vidiš da se blizu ne može ništa. Ej, skupi, kompaktno, skupi! Ovako, Kadra, čekaj. Još skupi pliće! Pritisak, ajmo da Kalanić! Još! Raspored! Bravo, Kadra! Tile! I onda
Slavonija unazad. Odmah ste tu blizu. Boji se kadra! Bravo, Mirno! Mirno, nisko daj! Mirno! Bravo! Dobro, Baru, možda isprve, može, Baru! Sve okej! Stavi se! Brže pas! Ide pas! Bravo Marina! Na črtu. I na koji igraš? Let's go! Dađi malo van! X, come up a little bit! Yes, close this line! Yes, X, Dobro! Skupi! Tu! Vraćaj se! Dobar faul! Evo je! Brka! Treba nam pritisak na loptu! Druga! Brko skupi unutra, gledaj! Tako! Sad pobera! Ispodaj! Ćoske!
Dobro gre. Čepa je. Još, ajde! Drži! Bez mala! Izađi! Iskupi! Pazi otvoren pas! Pazi otvoren pas! Ruka šire! Dori! Glava! Position! Ja! Sigurno pas! Bravo! Sigurno pas! Ustavi! Bravo Kala! Bravo Dari! Raspored! Position on the right side. Don't go on the left, okay? Skupi, plitko, kompaktno! Uđi brka! Sada sve tu bila! Bravo, Čoske! Raspored! Being stronger, please! Okay, Corey. Just between! Ja! Dej! Još! Ne može! File, bliže, File, 14! File! Najspadaj! Overi! Kupi Brko! Unutra! Na 14! A ovo stiže! Pomagaj! 2 na 2! Ajmo 6, skupaj, stop, da vidva! Drži 6! Ivan, ja! Eto to! Oba, tvoj,
Idi, Brko! Silna pas! Unutra, File! Ajmo, closer! Raymond! Just on the time, be close to him! Come to the line. Okay. Out, Padra. Skupi dole! Skupi dole! Skupi! Još! Leđa! Bez faula! Gremo! Okay, great. Ajmo, Marinat! Igraj. Brko! Drži linija! Offside! More! Linija offside! Tako je! Tu! Praviš prostor sa bekom. I napadaš prostor. Kristino! Ajde, bravo, Raymond, tu sam tu, bravo! Ajde, pokrani! Ajde, tu! Ajde! Bez faula! Tu! Bez faula! Bravo, Darius! Gledaj! Pomeraj! Ajmo! Trči! Unutra, Brko! Guta visi! Sad! Gledaj, Brko! Pomagi Brka! Možete iskomunicirati to vaš dvojica. On sam uvadio veke sam. Sam, Breka! Ajde u naprijed. Bravo, Darius! Leži skupaj! Together! Dole! Super bilo Brka! Sad, Brko! Sad, sa unutrašnje strane. Držiš više širinu. On ti otvorio prostor. Skupi, Marinac! Igo Opsa! Stavi! Ako! Ali sam, nigdje izdržati. Će situaciju da napravi.
Kalani, not in the line, between two lines, in that space. Yes. Vraćaj se! Vraćaj se! Chris Protivinic, trener zadetka igralec številka 7, Haris Kadrić. Čoske, jednostavno 1-2, da ne gubimo energiju, ajmo, pričaj! Idemo dalje! Idemo dalje! Lako, bar! Još! Ajmo, Maru, pozicija! Marinac! Bravo, Raymond! Marinac, tako! Marinić, bravo! Sad širi! Ajde! Super! Evo cijelu liniju gore. Bravo, Pajte, bravo!
Kakav faul je. Ništa postavi, redi se, pusti trko. Gledaj, gledaj! Kraj se samo drži. Široko ide! Pazi opet. Siguran pas, polako! Bravo, 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 Tile, bravo, Tile! Utra! Dati postavi 2 minuta, Čoske! Tam, tam! Bravo! Ne! Vrati se! Pusti, Makso, pusti, nada! Pa neću da im da brzi predu sudija! Nada! Adi! Bravo, bravo! Zadnji minut, closer! Raymond, closer to the player! Closer to the player, Raymond! Konec prvega dela, 3-0. Pokrovitelj današnjega srečanja pa so GI, HIT, E3, Soške elektrarne, Triglav, Transporti, Elektro Primorska, Vodina, NS, Kolektor Koris, Kolektor CPG, Pinter, NRDAT-S. Gremo! Ajde! Drži! Okej, stavi, bravo, stavi, skupaj! Tako, ja, tako. Take for the other. Skupi!
Ej, komuniciraj, bravo! Vrši še! Ajmo še! Drži! Pa jebo. Ti nisi normalan. Ti normalan je, veš daj. Jebo, boks. Ovo je krenulo, a? Drži skupi! Pazi, pešti! Drži še, neću ga daj. Malo, Marcin igra! Evo! When counter come down, you go. Digni! Mare, Sam! Skupi!
Varu, između. Tako, tu. Tu, da te ne vidi. Zađi malo! Zađi u pritisak! Goj, gdje je nogomet, hej! Varu, treba nam pritisak, ajmo krali! We need the pressure on the ball!
3 proti 1. Menjava pri gostih v igro igralec številka 9. Lukežič iz igre pa igralec številka 2 Medarević.
Ahmed, go! Good play! Stick together, Biggs. Come on. The ball is to the other side. Stick together. Now go inside. Yes. Great. Take care of your player. Take care of your players. Get it. Okay, that's great. Just patience, Raymond, patience! Possession! Namještaj Darius! Samo namještaj na Montinelu, Darius! Morate se! Strelec zadnjega zadetka za Gorico, Baruca. Ajde, Remuša, Remu! Sve igraj! Ostalo!
super, ajmo! Stick together, come on. Close from the other side. Come on. Ide lopta! Čekat će izgubi Lesi, Krle. Chase pass! Chase pass! Raymond! Don't go with the ball! Pass! Backward! Pass! On the side! Hey! Hey! Menjava pri Gorici, v igro igralci številka 9 Lesjak, 90 Krstič ter 27 Blažič. Ide lopta! Jebemo posla! Kupi! Posto! Dobar čas, vrati, postavi! Menjava tudi pri gostih, v igro igralec številka 16 Štricelj. Vraćaj Blažo! Pomeraj Baru! Tako, pomagaj! Bravo! Bravo! Sigurno! Sigurno pas!
Herbert! Herbert, strici! Okoli, daj. Odi u meso. Leđa. Rumeni karton Ingven. Hej, ajmo! Idemo okno! Idemo okno! Čekaj stop! Čekaj stop! Daj, uzmi je. Evo, skupaj! Dobro, skupaj! Čigaj, glej! Vidi svojega, dej! Come on! Dobro,
Samo siguran pas! Hođa! Skupi! Hrvat, skupi sad! Onda! Bravo, pozicija! Pašla si, marš! Pomeraj! Lesi! Ajde! Igrača! Igrača! Skupi Tile! Skupi! Ajmo, lesi u plot! Noćem to lesi! Jaša Čovske! Bravo, Marina! Bravo! Siguran pas! Leđa! Kapića! Kapića! Bravo, Marinić, igra! Ide lopta! Ajde!
Ще две меняви фигурицы, в игры играли четвирка 3-20. Ходжи 4 играли четвирка 17, Ильяни. Ще две меняви при гости, в игры играли четвирка 21, Куровчев. Терк играли четвирка 15, Дегарин. Go! Sam!
Ajmo skok, dobar! Take the player, take the player! Leđa.